مؤسسه تعلیمی با نظرداشت آسان نمودن مشکل خوانندگان که قبلا برای تحصیل تقریبا 2 کیلومتر راه را از موضع‌های دشوارگذر طی می‌نمودند و در فصل زمستان پیش‌روی مشکلی می‌گردیدند بنیاد یافته است. ساختمان بینای مکتب سال 2024 آغاز گردیده آن با صفت بلند و جوابگوی طلبات پیش از مهلت به استفاده داده شد. ما آموزگاران مینت‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که صاحب یک مؤسسه تعلیمی نو گردیدیم. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت، ما خوانندگان را در روحیه وطن دوستی و انسان تربیت نماییم. من پس از ختم مؤسسه تعلیمی و دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو داخل شدم و پس از ختم دانشگاه آمده در دهه به حیث آموزگار کار میکنم. ما افتخار داریم که صاحب چنین مؤسسه تعلیمی زیبا گردیدیم. این دستگیری مسئولیت ما را بیشتر میکند که در تعلیم و تربیت خوانندگان بیشتر تلاش کنیم. جهت تقویت جهانبینی خوانندگان و جلب بیشتر آنها به آموزش زبانهای خارجی در مؤسسه تعلیمی صنفخانه زبانهای خارجی آماده شده آموزگاران صاحب کسب به کار جلب گردیدند. Hallo an alle, ich heiße Anis, ich bin 16 Jahre alt. Wir die Studierenden der Schule Nummer 89 freuen uns, dass dank ihrer Initiativen dem großen Führer der Nation eine neue und moderne Schule mit modernster Technologie gebaut und in Betrieb genommen werden konnte. Wir versprechen, dass wir mit guten Noten Studierende und zum Fortschritt unseres geliebten Heimatlandes beitragen werden. در صنفخانه‌های تعلیم مهنت نیز با مقصد صیقل دادن ملکه خوانندگان دستگاه و اسباب و انجام لازمه خریداری و نصب شده است. از جمله صنفخانه تعلیم مهنت برای دختران با 8 دستگاه دوزندگی تامین گردیده در دایره محفل داخل مؤسسوی دستان ماهر به دختران هنرهای دوزندگی، گلدوزی، مهره‌بافی و پزندگی آموزانیده می شود. امروز خرسندی ما حد و مرز ندارد. ما امروز صاحب یک مؤسسه تعلیمی گردیدیم که با تجهیزات‌های تعلیمی مجهز گردیده است. این همه شرایط و ما امکانیت داده است که در صنفخانه‌های تعلیمی به آموزش کسب و هنر مشغول شویم. امروز مقام و منزلت زنان و بانوان تاجیک در جامعه با دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت مرحله به مرحله بلند برداشته شده، شرایط خوب فراهم آورده شده است. ما جوانان جواب به این غمخوری‌های پیشوای ملت وعده می‌دهیم که مؤسسه تعلیمی را با بهای خوب و اعلی خوانده، صاحب کسب و هنر گردیده برای رشد و نموی وطن عزیزمان سهمی ارزنده گذاریم. همچنین در صنفخانه تعلیم مهنت برای پسران دستگاه‌های پرمکنی چوب و آهن، سفته‌کنی تخته، چلانگری، اره برقی و آلات کنده‌کاری دسترس کرده شده است که بر روند کسب آموزی خوانندگان تأثیری مثبت می‌رساند. ما خوانندگان مؤسسه تعلیمی با پیشوای معظم ملت عرض و سپاس خود را می‌رسانیم که چنین مؤسسه تعلیمی با ما پیشکش نمودند. در این مؤسسه با اسباب‌های گوناگون، اسباب‌های کفش‌کنی آهن‌ها و دیگر اسباب‌ها استفاده برده ملکه‌های خود را تقویت می‌بخشیم. در آینده صاحب‌کسب شده ذره‌ای باشد به منفعت خلق خود خدمت نماییم. در انشاءات نوبنیاد سیستم یگانه گرمیدهی موجود بوده در فصل زمستان صنفخانه‌ها و حجره‌های کاری مؤسسه با گرمی تامین کرده می‌شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولین و آموزگاران مؤسسه دستور دادند که استفاده ثمرناک شرایط و امکانات مهیا شده را به منفعت کار به راه مانده در تقویت دانش و ملکه خوانندگان، تربیت این قشر آینده‌ساز در روحیه وطن دوستی و ارجگذاری به مقدسات ملی، آماده نمودن آنها به آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی و باز هم بهتر کردن صفت تعلیم در محل توجه اولین درجه روانه سازند. اطراف مؤسسه مذکور با گل‌های موسمی و درختان آرایشی و همیشه سبز آرا داده شده در ادامه تدبیرهای آبادانی راه مؤسسه تا راه اساسی دهه منفرش گردیده است. 24 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти пушинги ноҳияи Дангъара корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди паррандаи пушингро ифтитоҳ намуданд.
24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди паррандаи Пушингро ифтитоҳ намуданд. ба дастури сарвар ҳама яктанем, ҷавонони созандаи меҳанем. ҳаро наф каздони гандум расад, бибояд ки аз кон ба мардум расад. чу дасти саноат тавоно буд, саноат парастанда доно буд. корхонаи мазкур бо ҳадафи саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ таъсис дода шудааст. барои парвариш ва нигаҳдории мурғ шароити мусоид фароҳам оварда шуда, иқтидори умумии паррандапарварӣ 40 000 сар чӯҷаро дар бар мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба фаъолияти корхона иброз доштанд ки таъсиси чунин корхонаҳои паррандапарварӣ барои баланд бардоштани сатҳи таъминот бо маҳсулоти ватанӣ аҳамияти калон дорад. ин иқдом имконият медиҳад ки бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати истеҳсоли худдӣ таъмин шуда, ҷойҳои нави корӣ барои аҳолӣ муҳайё гардад. мо соҳибкорони маҳаллӣ бо пайравӣ аз дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара корхонаи паррандапарвариро бунёд намудем. имрӯз ин иншооти истеҳсолӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифт. корхона имконият дорад то 40 000 сар чӯҷаро парвариш намуда дар рушди соҳаи паррандапарварӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузорад. масоҳати умумии корхонаи паррандаи Пушинг 23 695 метри мураббаъро ташкил дода, дар он фермаҳои паррандапарварӣ, қитъаҳои махсуси нигаҳдорӣ ва коргоҳи хӯроки омехта мавҷуданд. ҳоло дар фабрикаи истеҳсоли хӯроки парранда асбобу таҷҳизоти муосир насб гардида, истеҳсоли он мутобиқи талаботи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. дар маҷмӯъ дар корхонаи паррандаи Пушинг 15 сокини маҳаллӣ аз ҷумла занони хонашин бо кори доимӣ ва музди хуб таъмин шуданд. мо ҳамин чӯҷа якрӯза оварда нигоҳбон карда 45 рӯз ба ҳамин тайёр карда ба гӯшт спорида метонем. мо аввалин дараҷа чӯҷа якрӯза ворид мекунем. ҳаҷми худаша ба куллӣ гирифта 45 рӯзда 2.5 кило вазн мегирад. мо дар ин ҳолат мо метавонем бозори дохилия ба гӯшт таъмин кунем. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки соҳибкорони ватаниро дастгирӣ мекунанд, чунин корхонаҳои истеҳсолиро таъсис медиҳанд ва мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби ҷойи кор мегардем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар паҳлӯи корхона 165 панели офтобӣ насб гардидааст ки ҳар рӯз 380 киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол мекунад. аз ин ҳаҷм корхона тақрибан 115 киловатт-соат нерӯи барқро барои таъмини фаъолияти худ истифода мебарад. боқимонда метавонад барои ниёзҳои дигар ё захираҳо равона гардад. ҳамчунин дар ҳудуди комплекси агросаноатии мазкур ниҳолҳои сабзу зебо шинонида шуда барои сабзиши муҳити зист ва ҳусни атроф шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона ба масъулин дастур доданд ки аз масоҳати он на танҳо барои парвариши гулҳои мавсимӣ, балки дигар зироатҳои кишоварзӣ низ самаранок истифода баранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд ки барои баланд бардоштани фоиданокии кор шумораи коргоҳҳои парвариши парранда афзун карда шавад. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафари корӣ ба ноҳияи Данғара 4 гармхонаи наву муосири хоҷагии деҳқонии восеъро ки дар деҳоти Пушинг ҷойгир аст мавриди истифода қарор доданд. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафари корӣ ба ноҳияи Данғара
4 гармхонаи наву муосири хоҷагии деҳқонии восеъ ро ки дар деҳоти Пушинг ҷойгир аст, мавриди истифода қарор доданд. ин гармхонаҳо бо иқдоми соҳибкорони маҳаллии оилаи Холматовҳо бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сохта шуда, барои парвариши помидор, бодиринг ва лимӯ пешбинӣ гардиданд. масоҳати умумии гармхонаҳо 10 садяк заминро ташкил дода, дар он тамоми инфрасохтори зарурӣ барои нигаҳдорӣ ва ҷамъоварии маҳсулот фароҳам оварда шудааст. дар ин ҷо зиёда аз 10 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ҳар як гармхона шароити мусоид барои нашъунамои зироатҳо фароҳам оварда шудааст. системаи обёрии қатрагӣ ва таҷҳизоти идоракунии ҳарорат имконият медиҳад ки дар як сол 2 маротиба ҳосил ба даст оварда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо равандикор дар гармхонаҳо таъкид намуданд ки татбиқи чунин лоиҳаҳои кишоварзӣ барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ва боло бурдани иқтидори содиротии кишвар аҳамияти калидӣ доранд. мо аз боварӣ ва дастгирии ҳамешагии пешвои муаззами миллат ифтихор дорем. ин иқдомҳоро водор мекунад ки бо меҳнати софдилона барои ободонии ватан саҳми арзандаи худро гузорем. бунёди ин гармхона оғози корҳои созандагӣ дар маҳал буда. дар оянда низ бо эҳсоси ватандӯстӣ барои пешрафти диёрамон талош хоҳем кард. дар атрофи гармхонаҳо корҳои ободонӣ анҷом дода шуда, гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони мевадиҳанда шинонида шуданд ки ба ҳусни зоҳирии ин мавзеъ зебоӣ мебахшанд. баробари ба роҳ мондани таъминоти об дар деҳоти Пушинг, заминҳои бекорхобида дубора ба гардиши кишоварзӣ ворид гардиданд. ин иқдом имкон дод ки кишоварзон бо рӯҳияи баланди меҳнатӣ ба парвариши маҳсулоти гуногуни сабзавот машғул шаванд. ҳамзамон бо дастгирии соҳибкорони ҳиматбаланд ва мақомоти иҷроияи маҳаллӣ шумораи гармхонаҳои муосир рӯз аз рӯз меафзоянд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. дар намоиш намунаҳои беҳтарини маҳсулоти худдӣ аз ҷумла сабзавоту меваҷот, зироатҳои ғалатдона ва маҳсулоти ҳамин гармхона пешниҳод шуданд. сарвари давлат ба натиҷаи заҳмати кишоварзони хоҷагии деҳқонии восеъ баҳои баланд дода, фаъолияти онҳоро дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми арзанда номиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷоми боздид ба масъулин дастур доданд ки бо истифодаи самараноки имкониятҳо ҳаҷми истеҳсоли ватаниро афзоиш дода, барои рушди устувори соҳа бахусус дар шароити гармхона иқдомҳои нав андешанд. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара бинои муассисаи томактабии Гулистонро мавриди истифода қарор доданд. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара бинои муассисаи томактабии Гулистонро мавриди истифода қарор доданд. خوش
انشاءات نوبنود از جانب صاحبکار وطندوست ناحیه در پیروی از سیاست معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در مساحت عمومی 2264 متر مربع با صفت بلند و شرایط زمانوی بنیاد یافته است. در انشاءات نوبنیاد تعلیمی 300 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. برای کار با آنها 10 مربی و یاوران آنها که همگی صاحب تجربه میباشند جلب گردند. شماره عمومی کارمندان در مؤسسه تا مکتبی 29 کس را تشکیل می‌دهد. با دستگیری و سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور بنیاد باغچه‌های کودکانه تدبیر جدی روی دست گرفته شده است. ما افتخار داریم که زیر چنین راهبر خردمند در جماعت دهه پوشک برای 300 نفر کودکان باغچه زیبا و زمانوی ساخته به استفاده داده شده است. امکان دارد که با تلاش اهل زحمت و حکومت دولت کشور این مؤسسه به یکی از مؤسسه‌های نمونه‌ای تربیت کودکان تبدیل یافته نسل سالم و صاحب معرفت را به پایان می‌رساند. امروز من از نام خود، از نام تمام کارمندان این مؤسسه و پدر و مادران و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شخصانی که در تشکیل و ساختن این مؤسسه سهم ارزنده خود را گذاشته‌اند اظهار منتداری می‌نمایم. بینا دارای 16 حجره برهوای مشغولیت از جمله 8 حجره خواب و استراحت، آشخانه و انشاءات یاریرسان بوده. هر کدام آن با تجهیزات‌های ضروری و واسطه‌های تعلیمی مجهز گردانده شده است. در صنفخانه‌ها با مقصد تشکل انکشاف ذهنی کودکان و تربیت آنها در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی شرایط و امکانات‌های مساعد فراهم آورده شده‌اند. بینای کودکستان با شبکه متمرکز گرمدهی پیوست بوده، حجره‌های آن با آب گرم تامین می‌باشد. ما مربیان این کودکستان زیبای و باشکوه با دل گرم و نیت نیک فعالیت خود را در چنین شرایط معاصر به راه مانده کوشش می‌نماییم که تا به فرزندان ملت علم، اخلاق و معرفت بلند آموزانیم. ما افتخار از آن داریم که در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسل نورس در محیط سالم، فرهنگی و میهن‌پرستانه به کمال می‌رسد. بنیادی چنین مؤسسه‌های تا مکتبی نه تنها بهبود بخشیدن و شرایط کاری متخصصان است، بلکه زمینه استوار برای آینده درخشان کودکان ما میباشد. در مؤسسه روند تعلیم و مشغولیت‌ها با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده. برای بیدار ساختن ذوق استتیکی کودکان تالار موسیقی نیز фаъолият мекунад. Ходит осень наши парки и отдают все подарки. Дарит осень все подарки, бусик красный и рабине, фаток розовый осенний. Желтик, зонтик, тополя, фрукты он дарит нам. ضمن بازدید از شرایط کودکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته و امکانات‌های فراهم گردیده بهای بلند داده از اقدام‌های سازنده صاحبکاران مهنت‌دوست ناحیه اظهار قناعتمندی کردند. ما تربیت گیرندگان این باغچه کودکان می‌خواهیم که درس گذشته خود را به شما پیشنهاد کنیم. موضوع درس ما دایره تاجیکستان نام دارد. آفرین دوستان، بچه‌ها دایره‌های تاجیکستان را کی نام برمی‌کنند؟ من. کنه صفیه جان. 5 30 درفشان کافریا وقت. آفرین صفیه جان. دایره‌های 5 رو وقت یکجا شده
نامت چی است؟ من سمیده باید چی میشه کلوشه؟ دوزنده خوب داشتن کام دوزنده؟ برای چی دوزنده هکه؟ برای دیگه بخواب رحمت چند ساله ای؟ چند ساله مرا میشناسی؟ پدرت چیکار میکنه؟ پدرم دکتره دکتره؟ مادرت چی؟ مادرم خانشی خانشی؟ تو فرزندی چنده بایی؟ فرزندی یکم چی با بالا استاد پرید اینجا آمدی؟ برای ماده استادی؟ برای چی؟ من تو را دوستی نصف و علاقتی خونید گوش کنید یاد کنید با ادب شوید باید دانشمند میشه دو زبان خارجی را آموختن در کلان شاید چی میشه؟ کلان شاید گنرال میشه گنرال؟ سال دیگه صرف یک میخونی تو بله؟ خوری خونده نوشته میکنی؟ خونده حرف را میدونی؟ حرف را میدونی؟ آ بی مکانی جاویدانی ما وطن حیات نورفشانی ما وطن زمین پاکی هم نژادی ما هوای آب و نانی ما وطن با ما تو قبلگاهی ای وطن با ما تو سرپناهی ای وطن صحن بینای مؤسسه تا مکتبی گلستان با درختان و گل و بوته‌های آرایشی و همیشه سبز آراسته شده درآمدگاه آن پیشتاق جالب و نظرآبایی دارد که با ذوق و سلیقه بلند آرایش یافته است و برای بیدار ساختن حس زیبایی پرستی کودکان مؤثر میباشد. همزمان در صحن بینا ایوانچه تابستانه برای گذراندن مشغولیت‌ها ساخته شده است. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت صمیمی با آموزگاران و مسئولان آنها را برای راه ماندن تعلیم با صفت، تشکل شخصیت، آموزش دانش‌های معاصر به خوانندگان، تربیت کودکان در روحیه وطن‌دوستی و از خردی جای دادن احترام و صداقت به آب و خاک اجدادی در قلب آنها دستور و هدایت‌ها دادند. 24 октябр дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази деҳаи Пушинг бинои нави ҷамоати деҳоти Пушингро ба истифода доданд. 24 октябр дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази деҳоти Пушинг бинои нави ҷамоати деҳоти Пушингро ба истифода доданд. мо ҷавонон қалби бедори ватан саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ ба гули мо ки дигар хори ватан ин ватан моро пари парвоз дод саддареро баҳри донишбоз дод мо ҷавонони адолатхоҳро سوی فردای نکو آواز داد پیشوای ملتی ما پیشوای رهنما حامی دین و عدالت پشتیبان ملت است در وجودش رحم و شفقت صلح و آرامی از اوست سرور و سردار ملت مهربان ملت است وحدت اینجا صلح اینجا پایدار دلکش است این کشوری دائم بهار آره آره حالیت اینجا بشر دوستان هم دوستان را انتظار خوش آمدید پیشوای معظم ملت. бинои мазкур дуошона буда аз 10 ҳуҷраи корӣ ва як маҷлисгоҳ бо 90 ҷои нишаст иборат мебошад. иншоот дорои шароити мусоиди корӣ буда ҷавобгӯ ба талаботи муосир сохта шудааст. бинои нави ҷамоат аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Диловар Шарифзода дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. ما مینداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که با ما یک جماعت نوی زمانهایی ساخته داده شد. ما تمام کوشش و غیرت‌های خود را برای آبادی جماعتمون صرف میکنیم. ما وعده میدیم که صفت خدمت رسانی با مردم سری وقت میرسانیم.
масоҳати умумии иншоот 401 замин буда бо харҷи маблағҳои соҳибкор бунёд гардидааст. ҳамчунин гирду атрофи он обод карда шуда барои фаъолият ва қабули шаҳрвандон шароити муносиб муҳайё мебошад. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода баён доштанд, ки ин гуна иқдомҳои ватандӯстона нишонаи эҳсоси баланди масъулият ва саҳми арзандаи сокинон дар корҳои ободонии кишвар мебошад. кули сокинони ҷамоати Пушинг аз он хушбахту хурсанданд, ки соҳиби бинои нави замонавии ҷамоат гардидаанд. ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ки имрӯзҳо мавқеи мақомоти маҳаллӣ дар ҳама ҷо дар сатҳи аввал меистад. сохторҳои давлатӣ имрӯз аввалан бо мақомоти маҳаллӣ кору фаъолиятро сар менамоянд. мақомоти маҳаллӣ дар пешбурди корҳои ободонию созандагӣ дар фаъолияти ҳамарӯзаи худ ҳиссагузор аст ва ҳамаи ободкориҳои ҳудуди ҷамоатро доимо зери назорати ҷиддӣ мегиранд. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанем, ки мо кормандони мақомоти маҳаллӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда ба халқу ватани худ содиқона хизмат хоҳем кард. сарвари давлат масъулинро ба хизмати софдилона, истифодаи самараноки шароити муҳайё гардида ва татбиқи ҳамаҷонибаи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят намуданд. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави ҷамоати деҳоти Пушинг соли 2024 оғоз гардида аз ҷониби бинокорони маҳаллӣ бо сифати баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои сохтмонии муосир анҷом ёфтааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки кормандони ҷамоат бояд аз ин имкониятҳои фароҳам гардида ба таври самаранок истифода бурда ба иҷрои софдилонаи вазифаҳои хизматӣ, риояи пурраи қонунҳои амаликунанда ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар сатҳи маҳал аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Данғара дар кӯчаи марказии деҳаи Пушинг бинои нави қасри фарҳангро ифтитоҳ намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Данғара дар кӯчаи марказии деҳаи Пушинг бинои нави қасри фарҳангро ифтитоҳ намуданд. шукри ваҳдат, шукри бахти пойдор, пешво дорем ифтихор, бемалол аз заҳмати пайвасташ гулгулафшон аст меҳан чун баҳор. хуш омадӣ пешво, нури дида ба дил ҷо, дидорат хушу воло, пешво бо мо бимонӣ, миллат ба ту зебанда, душмани ту шарманда, хизмати ту арзанда, пешво бо мо бимонӣ. From valleys to mountain peace, the voice of hope the nation seeks. Emomali Rahmon, firm and wise, the shining star in Tajik sky, the foundation and national unity. Our respected leader, His Excellency Emomali Rahmon. Congratulations on this new construction in the beautiful and prosperous land of Pushing district. Welcome. From the bottom of our heart, I welcome you too, and I wish you all the best enduring health. Welcome. Ey peshvoyi millat, ey oftobi vahdat, ba nuri hikmati tu rakhshanda gasht qismat, monandat nadidem, dar khair u dar sakhovat, ovardai ba khalqat, ham baxt, ham saadat, ba 2000 ahsan, ba 2000 rahmat. ما با پیامی پیشوا یک جا همه تن داده ایم، از حق نمیتابیم رو، ما ملتی آزاده ایم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت.
چشمی میرش سنگ را زر شمارد بوتهی خسرنگ را آفرد بادش هزار آهنگ را میشنوی اینجا سرودی ننگ را دهی ما شهر را یاد آورد چشم اشکم مرا یاد آورد دهی ما شهر را یاد آورد چشم اشکم مرا یاد آورد
иншооти навбунёд дар масоҳати умумӣ 1950 метри мураббаъ бунёд ёфтааст. қасри фарҳанги муосир дорои як толори калон бо 500 ҷойи нишаст, китобхона ва ҳуҷраҳои машқу тамрин буда, дар он шароити зарурии корӣ барои маъмурият ва аҳли фарҳанг фароҳам оварда шудааст. шукри истиқлолият, шукри пешвои миллат, шукр аз он мекунем ки ин қадар ободиҳо, ин қадар созандагиҳо рафта истодааст. дар деҳаи мо чунин қасри фарҳанги барҳаво бо ҳашамат сохта ба истифода дода шуд ки дар ин ҷо зиёда аз 50 нафар соҳиби кор мешаванд. мо ҳама шоҳиди он ҳастем ки имрӯзҳо дар тамоми ҷумҳурӣ корҳои ободонӣ рафта истодааст. ин ҳама аз оромиву осудагии ватан, дастгириҳои ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат мебошад. иншооти мазкур ҷавобгӯ ба талаботи сатҳи муосир сохта шудааст. сақфу дару деворҳои қасри фарҳанг ва толори барҳавои он бо тарҳи замонавӣ, эҳёи ҳунару анъанаҳои волои миллати тоҷик, санъати баланди меъморӣ, аз ҷумла бо гачкорию кандакорӣ ва чароғҳои рангаву қандилҳои зебо оро ёфтааст. қасри фарҳанги деҳаи пушинг бо унсурҳои миллӣ бунёд гардидааст. мо бо кандакорию гашткорию наққошии тамаддуни миллиро дар он таъсир намудаем. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат тамаддуни мо оламгир шуд ва татбиқи ҳамаи ин тадбирҳои созанда метавонад ба мақом ва рушди фарҳанги миллӣ заминаи боз ҳам мусоидро беш аз пеш равнақ бахшад. иншооти муосири фарҳангӣ бо имкониятҳои мусоид барои тарбияи истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъату фарҳанг ва ҳунарҳои миллӣ ҷиҳати баландбардоштани маҳорати касбӣ, тақвият ва рушди қобилияти ҷавонон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст ва ҷавонмардони асилу бунёдкор дар ин гӯшаи зебоманзари диёр бунёд гардидааст. толори асосие ки дар ошёнаи якуми бино ҷойгир аст, дорои 500 ҷойи нишаст буда, барои баргузории ҷашну чорабиниҳои гуногуни маърифатию фарҳангӣ бо тамоми шароиту имконоти муосир муҷаҳҳаз шудааст. сохтмони иншооти мазкур бо ҷалби бунёдкорони маҳаллӣ моҳи ноябри соли 2024 оғоз гардида, дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. баробари ба истифода додани ин иншооти муосири фарҳангӣ 50 мутахассиси соҳаи фарҳанг соҳиби кор гардиданд. зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати онҳо баҳои баланд дода, ифтитоҳи чунин иншооти муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳониро ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон иқдоми шоиста ва намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. қасри фарҳанг бо инфрасохтори зарурӣ таъмин буда, барои аҳли фарҳанг ва сокинони ин гӯшаи зебоманзари кишвар дастоварди намоёни фарҳангӣ дар даврони соҳиб истиқлолии кишвар дониста мешавад. با تشبس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امروز دهه خرد ما به شهرک تبدیل یافته است. محترم پیشوای ملت، ما ساکنان دهه پوشنگ میندار از آن هستیم که با دستگیری سیاست سازنده شما امروز در دهه ما یکچند انشاءات مهم مورد استفاده قرار داده شد. ما با شما افتخار میکنیم. پیشوای معظم ملت، از کوه پوشنگ من آواز عقاب آید و از روح پوشنگ من آهنگ شباب آید. در دست پسرهایش موم است، حجرهایش بر هر پسرش شیدا، 100 دختر دیگر جا. خواهی که پری بینه، مهتاب بری بینه، بر سرو روانش بین، بر دخترکانش بین. از کوه پوشنگ من آزرم خدا آید، از رود پوشنگ من ماهی طلا آید. اهل فرهنگ و ساکنان دهه زیبا منظری پوشنگ این تحفه ارزشمند نوبتی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان را با خوشنودی و عرض احترام و منتداری پذیرفتند. ما جوانان دهات پوشنگ منتداری صمیمانه خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم. با اشتراک پیشوای معظم ملت قصر فرهنگ بر هوا
افتتاح گردید. ما جوانان کوشش میکنیم که غمخوری پدرانه پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده وعده میدهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نمونده همه دستگیری های پیشوای معظم ملت را در رشد و نموی وطن عزیزمان باز هم سهم خودمان را گذاریم. در پهلوی قصر فرهنگ با مقصد زیبا و نظربا گردانیدن اطراف آن در میدان 800 متر مربع گلگشت فرهنگی و فراغتی با نهال‌های نادر و همیشه سبز و گل‌های رنگارنگ موسمی بنیاد شده است که در حدود آن شرشره با بلندی 6 متر نصب گردیده است که ساکنان و مهمانان دهه پوشینگ می توانند به طور شبانه روزی در آن استراحت و فراغت نمایند. من میnnتداری خود را به محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان میرسانم که او به ما بسیار غمخواری ها میکند و چنین قصر فرهنگی زیبا و زمانوی مهیا کردند. ما کودکان و نورسان خوشحال از آن هستیم که چنین وطن آباد و زیبا داریم. ما گل دختران زیبای دهه پوشینگ هر شام آمده در این گلگشت زیبا خوشحالی میکنیم، سیر و گشت میکنیم. این برای فراغت همه ساکنان فراهم آورده شده است. بگذار همیشه وطنمان آباد، آزاد و در تمام ساحه ها رشد نماید. بینای قصر فرهنگ در یک موضع زیبای دهه پوشینگ بنیاد یافته با شبکه الهیده گرمیدهی و سلقین کنی مجهز گردانیده شده است. ضمن صحبت صمیمی سرور دولت محترم امام علی رحمان به هنر و استعداد کارمندان فرهنگ دهه پوشینگ بهای بلند داده برای انتخاب و تعلیم و تربیت کادرهای جوان آینده‌داری ساحه فرهنگ و سهم گذاشتن در رشد فرهنگ کشور به مسئولین دستور و توصیه ها دادند. 24 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهه پوشینگ ناحیه دنغره همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 88 به نام قاسم سیراج را با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مورد بهره برداری قرار داده با شرایط آن از نزدیک شناس شدند. 24 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهه پوشینگ ناحیه دنغره همچنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 88 به نام قاسم سیراج را با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مورد بهره برداری قرار داده با شرایط آن از نزدیک شناس شدند. السلام پیشوای ملتی صاحب مقام و نامدار خوش آمدید. نامبرداری دلیری ملتی آوازدار خوش آمدید. سنگ را سرشمارد موقعی خزان را آفرد با دشت هزار آهنگ را میشنوی اینجا سرودی ننگ را آفرد با دشت هزار آهنگ را میشنوی اینجا سرودی ننگ را چشمش هم ننگ را یاد آورد شهر را یاد آورد چشمش هم من را یاد آورد حلیم و شهر را یاد آورد حلیم و شهر را یاد آورد حلیم و شهر را یاد آورد مکتبش زیبا و هم ورزشگر رسته‌اش هموار باشد چون رهد کافی فرهنگ است این نامی نود دیهی ما باشد بزه بسر رد کافی فرهنگ است این نامی نود دیهی ما باشد بزه بسر رد دیهی پرچمدار باشد دیهی ما لایقی گفتار باشد دیهی ما دیهی پرچمدار باشد دیهی ما گفتار باشد ای ما لایقی گفتار باشد ای ما
و شهر و یادوبرم بیهیم و شهر و یادوبرم иттилоъ дода шуд ки иншоот бо ҳадафи наздик сохтани масофаи мактаб ба аҳолӣ бартарафсозии мушкилоти ҷойи нишаст ва ба кор таъмин намудани омӯзгорони ҷавон аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорони деҳаи пушинг сохта шудааст ки дар он 2160 хонанда дар ду баст метавонанд таҳсил намоянд. Здравствуйте, лидер нации, основатель мира, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Мы, дети нашего села, рады приветствовать вас. Ваши труды делают нашу страну красивой и сильной. Добро пожаловать в нашу школу. маврид ба таъкиди хос аст ки то замони бунёди муассисаи нави таълимӣ қисми зиёди хонандагон 3-4 километр роҳро тай намуда дар дигар мактаб таҳсил мекарданд. соҳибкорону шахсони ватандӯси деҳаи пушинг барои иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти бунёди мактабҳои замонавӣ ва таъмини шароити беҳтари таҳсил дар онҳо аз моҳи январи соли 2025 барои бунёди мактаби замонавӣ иқдом гирифтанд. ҳамин тавр мактаб дар муҳлати 9 моҳ бо ҷалби 200 коргари маҳаллӣ сохта шуда барои омӯзгорони ҷавон ки аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон ба муассисаҳои таълимии деҳаи пушинг ҷалб шудаанд, шароити хуби кору зиндагӣ фароҳам оварда шуд. таи чанд рӯз аст ки мо дар ноҳияи Данғара қарор дорем. хушҳол аз он ҳастем ки дар ин ҷо ба ҳайси муаллимаи забони англисӣ кору фаъолият менамоям. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо омӯзгорони ҷавон чунин шароитҳои хубро фароҳам овардааст. бо хона истиқоматӣ таъмин шудагием. инам ай тарафи ҷаноби олӣ ҳастанд. фаъолияти худро ҳамчун муаллимаи забони русӣ дар мактаби рақами 88 деҳаи пушинг оғоз менамоям ва миннатдории хешро асосан ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо муаллимони ҷавон чунин мактаби бо ҳашамат ва зеборо кушодаанд ва дар баробари кушодани амин мактаби зебо моро аз хонаҳои истиқоматӣ таъмин намуда тамоми шароитҳои зарурӣ барои мо пешкаш намудаанд. муассисаи тозабунёд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳи муосиру сифати баланд сохта шуда аз 27 синфхонаи таълимӣ, китобхона, толори маҷлисӣ бо 200 курсӣ, толори варзишӣ барои гузарондани бозиҳои волейболу баскетбол, ошхона бо 50 ҷойи нишаст ва майдони футболи хурд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити муассисаи навбунёд ба сифати корҳои иҷрошуда баҳои баланд дода, иқдоми навбатии соҳибкорони ноҳияи Данғараро намунаи олии саҳмгузорӣ дар рушди илму маориф ва баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа номиданд. то соли 2018 дар ин ҷо мактаби кӯҳнаи якошона мавҷуд буд ва дар 12 синфхонаи он 700 хонанда дар ду баст таҳсил мекарданд. норасоии ҷойи нишаст ва қисман то 3 километр дур будани аҳолӣ аз мактаби дигар барои хонандагон мушкилоти зиёд меовард, бахусус дар давраи тирамоҳу зимистон. бо дар назар гирифтани ҳамин мушкилот дар ҷои он мактаби дуошиёнаи замонавӣ сохта шуд ки синфхонаҳои бар ҳавои он дорои имконоти мусоиди илмомӯзӣ мебошад. шукргузор аз ваҳдати миллӣ, аз истиқлолият ва аз ҷаноби олӣ мекунем. шукргузорем аз он ки имрӯз дар деҳаи мо боз як мактаби замонавӣ бо ҳашамат сохта ба истифода дода шуд. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо чунин муассисаи зебо бо ҳама таҷҳизотҳои муосир, дорои толори варзишӣ ва толори фарҳангӣ мебошад, сохта ба истифода доданд.
آموزگاران جوان فن فیزیک، شیمیا، بیولوژیا و زبانهای خارجی که برای ادامه فعالیت از شهر و ناحیه‌های ولایت بدخشان به مکتب‌های دهه پوشینگ جلب شدند، از راه اندازی این اقدام راهبلند شده به سرور دولت وعده دادند که برای دانشمند گردانیدن نسل نورس سهمی با سزای خود را می‌گذارند. صنفخانه‌های فیزیک، شیمیا، بیولوژیا، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و صنفخانه‌های تعلیمی مهنت پسرانه و دخترانه امکان خوبی آموزش کسب و هنرهای گوناگون برای خوانندگان است که برای این آموزگاران با تجربه نیز جلب شدند. این همه غمخواری ها برای ما دختران امکانیت می‌دهد که در برابر علم‌های زمانوی کسب‌های گوناگون را از خود نماییم و در آینده متخصص خوب شده برای دولت و ملت خود خدمت نماییم. در مجموع در دوام یک روز در دهات پوشینگ ناحیه دنغره دو مؤسسه نوی تعلیمی دارای شرایط مساعد تعلیم و تدریس به استفاده داده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 88 به نام قاسم سیراج در مساحت 2500 متر مربع با استفاده از مصالح با صفت ساختمانی ساخته شده است. در شفت مکتب همزمان برای در فصل زمستان با گرمی تامین نمودن صنفخانه‌های تعلیمی انشاءات علاهیده ساخته شده است که با انگشت فعالیت می‌نماید. سرور دولت در ادامه بازدید نقش آموزگار را در تربیت جوانان خودشناس و وطنپرور و پیشرفت جامعه مهم نامیده ابراز داشتند که بهر تامین شرایط زیست آنها پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. مورد ذکر است که در دوام دو روزی سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه دنغره در مرکز و دهات آن 5 مؤسسه نوی تعلیمی با 8500 خواننده در دو بست و 4 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با فراگیری 1050 کودک به استفاده داده شد که این نمونه عالی سهمگذاری و دستگیری صاحبکاران وطندوست ناحیه دنغره در رشد های معارف می باشد. کشور داره ما دائم بهار، آبایی صاف دارد این دیار، کشته از نارک و راغون خود، تاجیکستان فیض بخش و نورباد. سلام ای پیشوا مردی خدا داد، بیکردی از سری نو کشور آباد، همه وطن دارم آسوده چمن دارم امثالی بهشت زیبا صد باغ و گلشن دارم. 24 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه پوشینگ ناحیه دنغره همچنین مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 11 و 8.5 کیلومتر راههای داخلی دهه را طریق فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. 24 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه پوشینگ ناحیه دنغره همچنین مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 11 و 8.5 کیلومتر راه داخلی دهه را طریق فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. اسنای شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 11 در دهه پوشینگ با مقصد عملی نمودن دستورهای در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی ارائه گردیده از جانب صاحبکاران ساخته شده برای 150 کودک پیش بینی شده است. بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی از یک آشیانه عبارت بوده در آن برای با تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نورس تمام شرایط فراهم آورده شده است. انشاءات در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مهلت 5 ماه بنیاد یافته است. در کودکستان 4 گروه تعلیمی عمل نموده روند تحصیل با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی صورت میگیرد. تالار موسیقی، آشخانه، حجره‌های خواب، صنفخانه‌های بر هوای تعلیمی در مجموع همه این امکانیت فراهم می‌سازد که کودکان در شرایط خوب تحصیل نمایند.
баъди ба истифода додани кӯдакистони нав 20 сокини деҳаҳои пушинг, алиҷон ва ғиҷовак бо кор таъмин шуданд. پس از آن که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان عاید بنیاد کودکستان ها در سطح محل سفارش دادند، صاحبکاران ما برای بنیاد کردن انشاءات ها شروع کردند. کودکستان ما در مدت 5 ماه ساخته به استفاده داده شد. ما چندین زنان همین دهه صاحب کار شده. میناداری خود را به پیشوای معظم ملت و صاحبکاران همین دهه میرسانیم که بر ما چنین کودکستان زیبای زمانوی را تقدیم نمودند. бунёди иншооти замонавӣ барои кӯдакони хуштолаи замони истиқлол шароит фароҳам сохт ки онҳо дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ ба камол расанд ва оянда ба ватани худ содиқона хизмат намоянд. соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фардо ва дар баланд бардоштани эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардидаанд. навсозии 8.5 километр роҳи деҳаи Пушинг мушкилоти мардумро бартараф ва сатҳи хизматрасониро ба аҳолӣ осон гардонид. соли 2019 ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони деҳаи Пушинг зиёда аз 20 километр роҳи мошингард навсозӣ шуд. ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 8.5 километр роҳи боқимондаи байнидеҳавӣ мунфарш гардид ва бо ин қариб 100% роҳҳои деҳаи Пушинг навсозӣ шуданд. 8.5 километри роҳе ки ҳозир да асфалтпӯш шудааст, талабот ҷавобгӯ набуд. ҳозир аз ҳамин роҳҳо мо истифода бурда истодаем. беҳад нағз шудагии роҳҳо, ҳамин роҳе ки мо рафта истодаем қаблан инҷо роҳ набуд. ба хотири хонандагон роҳи нав бунёд кардан бе ягон мушкилӣ рафта омад мекунад. ғайр аз ин қубурҳои обгузаро аз сари нав таъмир кардам. ғайр аз ин дар доираи корҳои ободонӣ соҳибкорону шахсони ватандӯсти деҳа барои эмин нигоҳ доштани хонаҳои истиқоматӣ аз хатари офатҳои табиӣ фасли баҳор дар чанд мавзеи селгузар ба масофаи қариб 2 километр корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ анҷом дода шуд. натиҷаи заҳмати соҳибкорон буд ки ин дар як муддати кӯтоҳ ин роҳи соҳилро асфалтпӯш карданд ва аз хатари селу ҷола эмин нигоҳ доштанд. ба кадом тарафе ки гузар мекунид, дар кадом кӯчае ки набошад, ҳамаи онҳо асфалтпӯш карданд. аҳли деҳа барои ободонии деҳаи худ дар назди хонаҳои худ мана арчаҳо шинонданд, онҳоро нигоҳубин мекунанд, хоброҳҳоро онҳо тоза нигоҳ медоранд то ки ба деҳаи намунавӣ табдил диҳанд деҳаи худашонро. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми ҷавонмардони бонангу номуси деҳаи Пушингро барои бунёди иншооти таъйиноти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ ва табдил додани деҳа ба як шаҳраки зебову пешрафта шоистаи таҳсин хонданд. сохтмони роҳи мошингард ва корҳои соҳилбандӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ва техникаи соҳавӣ бо сифати баланд анҷом дода шуда дар душафати роҳ баробари насби сутунпояҳои равшанидиҳанда ҳамзамон дар масофаи 3 километр қубурҳои обгузар хобонда шудааст. ин роҳ барои рафтуомади мардум роҳи душворгузар ва дар фасли баҳор хатарнок буд. аз ҳама муҳим бо анҷоми корҳои соҳилбандӣ дар ин мавзеъ ва бунёди роҳи нав мушкилоти рафтуомади хонандагон ба мактаби навсохт осон гардид. дар ҳамин деҳаи Пушинг раҳо ҳама валангор буд. паи қадами ҷаноби олӣ буд ки рӯз то рӯз тараққиёт зиёд шуда истодааст. деҳаи мо ба як шаҳрак бубадал гардид. давоми як соли охирда 8 километр шоҳроҳ асфалтпур карда шуд. дар як соли охир чандта иншоот сохта ба истифода дода шуд.
حالا صاحبکاران دیها با پیروی به سیاست سازنده راهبر دولت تدبیرهای آبادانی از جمله بنیاد راه و پل، عوض قبرهای کلان آبگذر، کشیدن خط آبی نوشاکی، بنیاد زیرستگاه برقی و انشاءات دیگر اجتماعی و خدمترسانی را در دهه پوشینگ ادامه داده در تامین نیکوحالی مردم و رشد حیات اجتماعی و اقتصادی سهم خود را افزون می‌نمایند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи пушинги ноҳияи данғара се бинои дуошёнаи истиқоматӣ барои омӯзгорони ҷавонро ба истифода доданд. пурнур шаҳчароғи эй раҳнамои миллат, раҳҷӯи бахти халқӣ, эй раҳкушои миллат, камсарваре ба олам бо чеҳраи фароҳам, از انتهای ملت جز ابتدای ملت، هر بینوای قسمت از تو نوای دل یافت، آهنگی بخت بنمود شد هم نوای ملت. بین هزار ملت در دیده ها هویداست، با قامتی رسایت ارزنده جای ملت. ای رهنمای اختر اندر سمای دوران، ای دل فدای ملت، ای جان فدای ملت. شد پیش راه ملت با از تو سوی دولت، پیش رهی تو باد ای پیشوای ملت. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи пушинги ноҳияи данғара се бинои дуошёнаи истиқоматӣ барои омӯзгорони ҷавонро ба истифода доданд. иншооти нави иҷтимоӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорони ҳиматбаланди деҳа бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ барои 40 омӯзгори ҷавон сохта шуда, дар он мутобиқ ба талаботи замон барои зист шароит фароҳам оварда шудааст. деҳа ман барои чӣ омадам? қариб 20 километр роҳ деҳа ягон ваҷаб намода асфалтпӯш кардам. мо ҳамин рӯз дута муассисаи то мактабӣ супоридем ҳамин деҳада барои 700 кас шоҳибкоро кардан, аҳолӣ ҷамъ шидан кардан, қасри фарҳанг сохта. яъне иншоотҳоро мардум ҷамъ шида сохтагӣ, ина давлат накардааст, мардуми ин ҳамин деҳа сохтагӣ. нахуст 11 омӯзгори ҷавон ки аз ноҳияҳои мурғоб, ишкошим, рӯшон, роштқалъа ва шуғлони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тибқи квотаи президентӣ донишгоҳи давлатии хоруғ, донишгоҳи давлатии данғара ва донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистонро хатм мекунанд, соҳиби манзилҳои истиқоматӣ шуданд. ин нафарон дар муассисаҳои таълимии деҳаи пушинги ноҳияи данғара минбаъд аз фанҳои дақиқ ва забонҳои русию англисӣ ба наврасон дарс мегӯянд. оянда 10 нафар омӯзгор аз вилоятҳои хатлону суғд ва дигар шаҳру ноҳияҳо барои фаъолият дар муассисаҳои таълимии деҳаи пушинги ноҳияи данғара бо тариқи озмун ҷалб шуда дар ҳамин ҷой бо манзили зисти дорои шароити муосир таъмин мешаванд. من زاده ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان هستم و یکی از جوانان خوشبخت دوران استقلال هستم که از دانشگاه دولتی شهر خاروق به دهه پوشینگ ناحیه دنغره آمده فعالیت کاریم را در اینجا آغاز نمودم. اینچنین ما امروز توانستیم که صاحب منزل استقامتی گردیم. ما منتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که برای ما آموزگاران جوان چنین شرایط ها را مهیا نمودند. من افتخار از آن دارم که پیشه پرشرف را انتخاب نمودم و کوشش به خرج می‌دهم که تمام جوانان را در روحیه وطن دوستی، در روحیه خویشتن‌شناسی به وای رسانده، تمام دانش و ملکه را به آنها آموزانم. وقتی اینقدر دستگیری ها شد من خود را یک آموزگاران خوشبخت حس می‌کنم و کوشش به خرج می‌دهم که به آنها تمام دانش‌های شیمیایی را آموزانم. شکر استقلال ملت می‌کنیم، شکر آبادی دولت می‌کنیم. من سبیرا سیف‌الدینова هستم. معلمای فن математика زاده ناحیه مرغاب هستم. برای من آموزگار بودن تنها یک کسب نیست، این مسئولیت، صداقت و خدمت به جامعه است. امروز صاحب خانه شدیم، خرسندیم که آموزگار هستیم. سروری دولت محترم امامعلی رحمان با یادآوری از پیشه پرشرف آموزگاری جوانان را به استفاده با ثمر از امکانات موجوده و در روحیه دانشمندی و خویشتن‌شناسی به کمال رسانیدن نسل نورس هدایت کردند. یادآور باید شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنگام ارائه پیام با مجلس عالی جهت بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه و بهتر کردن صفت تعلیم دستور داده بودند.
بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار، این اولین اقدام نمونوی از جانب صاحبکاران در کشور محسوب می‌یابد که یکباره برای 40 آموزگار جوان در دهه پوشینگ منزل‌های استقامتی ساخته شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نمایندگان بخش خصوصی جهت بنیاد چنین منزل‌های استقامتی بر هوا برای آموزگاران و به کار پر افتخار و منزل زیست تامین کردن گروه از ختم کنندگان دانشگاه دولتی خوروغ، دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان اظهار سپاس کرده تشبث صاحبکاران را نمونه عبرت در کشور معنی داد کردند. من از ناحیه مرغاب آمده در دانشگاه دولتی دنغره طبق قوات خواندم. از این زمان درس داده ایستادم. امروز در دهه پوشینگ صاحب منزل استقامت شدم. به حد خرسند هستم. من امامداد و اسرار زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان نوع شاغنان جماعت وانقله دهه سردم طبق قوات پرزیدنتی به دانشگاه دولتی شهر خوروغ به نام مایانشاه نظرشاه داخل شده. بعد ختم دانشگاه به ناحیه دنغره آمده همچون آموزگار جوان فعالیت می نمایم. با پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس می نمایم برای غمخواری و دستگیری دائمی نسبت جوانان و ساحه معارف. اقدام صاحبکاران آموزگاران را وادار نموده است که برای اجرای رسالت کسبی و تعلیم و تربیت نسل نورس خدمت صداقتمندانه انجام دهند. صحن منزل‌های استقامتی برای آموزگاران جوان در دهه پوشینگ ناحیه دنغره در اساس لایحه معاصر سبزکاری شده به خاطر فراغت خوش صحبت کرده‌ها گذاشته شده است. دهه را اساسا منمی صاحبکارا مردم کردیم آباد کردن. این همین انشاءات همینا بنیاد کردن. 24 октябр дар деҳаи пушинги ноҳияи данғара президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавзеи нави саноатиро бо 3 коргоҳи истеҳсолӣ ба истифода доданд. 24 октябр дар деҳаи пушинги ноҳияи данғара президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавзеи нави саноатиро бо 3 коргоҳи истеҳсолӣ ба истифода доданд. технология воридшуда имкон медиҳад ки дар ин корхонаҳо маводи ғизоӣ, намудҳои гуногуни либос ва қубурҳои пластикӣ истеҳсол карда шавад. дар ин мавзеи нави саноатӣ зиёда 100 ҷойи навикорӣ таъсис ёфт ва сокинони маҳаллӣ баъди омӯзишу такмили маҳорати касбӣ ба кор таъмин шудаанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорони маҳаллиро ҷиҳати ворид кардани технологияи нав, таъсиси иншооти истеҳсолӣ, беҳшавии зиндагии мардум, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда, таъсиси ҷойҳои навикорӣ, саҳмгузории намунавӣ дар таъмини ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар ва заминагузорӣ барои рушди дучанди иқтисоди миллӣ намуна арзёбӣ карданд. шукри истиқлолият ки деҳаи мо ободу зебо гашта чунин корхонаҳои нав бунёд карданд ки мо ба ҷои кор таъминем. дар корхонаи мо таҷҳизотҳои нав ва замонавӣ ба сифати аъло макарон бароварда ба бозорҳо мебаранд. иқтидори технологии коргоҳи истеҳсоли макарон имкон медиҳад ки мувофиқ ба дархости мизоҷон то 14 номгӯи маҳсулот тавлид ва ба бозор пешниҳод карда шавад. дар ин иншооти нави саноатӣ 10 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд ва ҳадаф истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аст. ҳамарӯза сифати маҳсулот санҷида мешавад то пайваста ба мизоҷон маводи ғизоӣ дорои сифати баланд пешниҳод шавад. ҳамин корхона таъсис шуд. мо ба ҷои кор таъмин шудем, маканҳо истеҳсол мекунем, ба бозор пешниҳод мекунем. мо аз роҳбари давлат миннатдорем ки ҳамин хел корхонаҳо шуд, зиндагимон беҳ шудааст. дар коргоҳи қубурҳои пластикӣ истеҳсоли маҳсулот мувофиқ ба талаботи бозор ба роҳ монда шудааст. мо зодаи ҳамин деҳа ҳастем. дар деҳаи мо ҳамин корхонаи қубурҳои пластикӣ кушода шуд. мо ҷавонон ба ҷои кори доимӣ таъмин шудем. бениҳоят хирсанд ҳастем ва миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем. иншооти нави саноатӣ дар як шабонарӯз барои истеҳсоли то 3000 метр қубурҳои пластикӣ иқтидор дорад. дар маҷмӯъ қубурҳои пластикӣ бо 4 андоза тавлид мешавад.
дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара мо коргоҳи истеҳсоли қубурҳои пластикӣ ро ба истифода додем. Технология аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид гардида бо андозаҳои гуногун қубур истеҳсол менамоем. дар ин ҷо 10 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. мақсади мо истеҳсоли маҳсулоти босифат мебошад. бонувон дар корхонаи дузандагӣ баъди омӯзиш ва такмили ихтисос ба фаъолият оғоз намуданд. технологияи муосире ки насб карда шудааст имкон медиҳад ки бонувон мувофиқ ба дархости мизоҷон намудҳои гуногуни либосҳои низомӣ, корӣ ва варзиширо омода намоянд. این همه از فیض قدم های جناب عالی هستند که دهه ما آباد و زیبا گشته است. عین حال ما زنان در این کارخانه به دوختن لباس های مکتبی و حربی مشغول هستیم. در این کارخانه ما سر لباس نظامی، کاری و مکتبی می‌دوزیم. ما مینداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رسانده‌ایم که با ما چنین کارخانه ها تشکیل کرده ما صاحب کار جای کار شدیم. дар маҷмӯъ дар коргоҳи дузандагӣ 85 зану духтари деҳа ба шуғли доимӣ таъмин шудаанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми суҳбат дастгирии бонувон ва ба ҷои кор таъмин кардани онҳоро яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар маънӣ дод карда истифодаи ба маврид аз технологияи муосири воридшуда ва истеҳсоли маҳсулоти ҷавобгӯ ба талаботи бозорро зарур донистанд. با ما نزدیکی‌های دوزندگی را 3 ماه آموختم و حالا ما متخصص شده کار فعالیت خود را ادامه داده ایستاده‌ایم. من از نام خود و از نام همه زنان همین کارخانه مینداری خود را به سازگزار صلح و وحدت پیشوای ملت میرسانیم که با ما زنان خانه‌نشین چنین کارخانه‌های دوزندگی ساخته به استفاده دادند. در دهه ما چنین کارخانه‌ها وجود نداشت و حالا از با شرافت جناب عالی ما صاحب جای کار شدیم و زندگی ما بهبودی یافت. то ин вақт кишоварзӣ самти асосии фаъолияти сокинони деҳаи пушинг буд ва дар доираи татбиқи ҳадафи чорми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шудани иншооти нави истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ имкон фароҳам овард ки шумораи зиёди сокинони деҳа дар соҳаи саноат ба шуғл фаро гирифта шаванд ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба роҳ монда шавад. ва мо занҳои хонанишин чунин корхонаи дузандагӣ бунёд кардаанд. дар ин корхона зиёда 85 нафар занҳои хонанишин соҳиби ҷои кори доимӣ гардидаанд ва зиндагии мардум рӯз то рӯз хубтару беҳтар гардида истодааст. шукронаи ободию озодии тоҷикистони азизамон мекунем ки дар чунин давлати мисол ободу зебову орому тинч мо зиндагӣ мекунем. зимни муаррифии маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ маълумот дода шуд ки ҳоло дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара номгӯи зиёди маводи ғизоӣ, масолиҳи сохтмонӣ ва либос истеҳсол карда мешавад. соҳибкорони деҳаи пушинг азм гирифтанд ки бо иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат тавассути ворид намудани технологияи муосир оянда бо бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ афзоиши истеҳсоли маҳсулотро таъмин намуда ҷойҳои нави корӣ таъсис диҳанд ва дар амалишавӣ ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвару беҳбудии зиндагии мардум ҳиссагузор бошанд. бо таҳкими корҳои созандагӣ дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкорон бунёди иншооти нави истеҳсолию хизматрасонӣ барои ободу зебо гаштани деҳа ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти гуногун замина гузошта шуд. дар иншооте ки 24 октябр дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифт, зиёда аз 230 ҷойи нави корӣ таъсис ёфт. ҳамаи иншооте ки дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара имрӯз ба истифода дода шуд бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ бо мақсади иҷрои намунавии супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободии диёр аз ҳисоби соҳибкорону сокинони ҳиматбаланди деҳа бунёд шудааст. дастгирии соҳибкорон ва ҷалби сармоягузорон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара боис гардидааст ки корхонаҳои нави саноатӣ бунёд карда шавад. марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ДТ-и Битон ки дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара мавриди истифода қарор гирифт, аз ҷумлаи ҳамин иқдомҳо буда ба рушди соҳаи саноат ва таъмини сокинон бо кор замина мегузорад. гузориш дар ин хусус. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ДТ-и Битон ба истифода дода шуд.
корхонаи мазкур бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ду марҳила бунёд гардида, дар он беш аз 80 нафар бо кор таъмин шудаанд. Дар ин корхонаи саноатӣ асосан маҳсулоти оҳану бетонӣ истеҳсол шуда, барои таъминоти бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ пешбинӣ гардидааст. Аснои шиносоии роҳбарияти вилояти Хатлон бунёди корхонаи мазкурро натиҷаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии сокинон арзёбӣ намуданд. Дар марҳилаи аввали корхонаи истеҳсоли маҳсулоти оҳану бетонӣ аз ҷумла сементблок амалӣ гашта, дар марҳилаи дуюми он бошад коркарди сангу шағал ва хокаҳои гуногун ба роҳ монда шудааст. Корхона бо иқтидори 18 000 метри кубӣ дар як сол дар марҳилаи аввал ва 340 000 метри кубӣ дар як сол дар марҳилаи дуюм маҳсулот истеҳсол менамояд. Он бо мақсади зиёд будани талабот ба масолиҳи оҳану бетонӣ дар ҷумҳурӣ ба маблағи беш аз $5 миллион бунёд гардидааст. Дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ширкатҳои пешрафтаи хориҷӣ харидорӣ ва насб шудаанд, ки ба сифати баланди маҳсулоти истеҳсолшаванда замина гузоштааст. дар доираи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи озоди иқтисодӣ барои сармоягузорон тамоми имкониятҳо барои сармоягузорӣ муҳайё шудааст. Инфраструктуре ки дар минтақаи озоди иқтисодӣ Данғара барои сармоягузорон муҳайё аст, шароитҳои корӣ, обӣ, таъминоти барқ, роҳ, ҷойҳои мувофиқ барои сармоягузорон пешбинӣ шудааст. Дар ҳудуди ҷамъияти дорои мақсадаш маҳдуди ДТ-бетон зиёда аз 10 намуди маҳсулоти сангин аз он ҷумла шебен, қум, хока истеҳсол карда мешавад. Корхонаи мазкур ба бозорҳои худи Тоҷикистон маҳсулоти худро пешкаш мекунад. Мо кӯшиш мекунем ки корхонаҳои саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара зиёд кунем ва ҷойҳои нави корӣ ташкил намоем. рушди соҳаи саноат дар ҷумҳурӣ дар заминаи нақшаву барномаҳои мушаххаси давлатӣ таъмин гардида ба болоравии иқтисодиёти миллӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи некуаҳволии сокинон мусоидат кардааст. дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара бо мақсади ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ташкили ҷойҳои корӣ шароиту имконоти фарроғ муҳайё шудааст. ман раиси ДТМ бетон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара мебошам. мо хушнудем ки ҳамин гуна корхонаро ба истифода додем. ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдорӣ баён мекунем, чунки моро дастгирӣ мекунанд барои бунёди чунин корхонаҳои саноатӣ сармоягузорӣ мекунем. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда иқтидори истеҳсолии корхонаро зиёд намуда маҳсулоти босифат ба мизоҷон пешниҳод намоем. имтиёзҳои андозӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара яке аз омилҳои асосии ҷалби сармоягузорон ба ҳисоб рафта, ин раванд барои мусоидат ба фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди саноат пешбинӣ шудааст. дар тоҷикистон марҳилаи ниҳоии машқҳои муштараки зидди террористии мақомоти салоҳиятдори кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳти унвони иттиҳод антитеррор 2025 баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. машқҳои муштараки зидди террористии мақомоти салоҳиятдори кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил иттиҳод антитеррор 2025 дар шакли муштарак бо марҳилаи ниҳоии машқҳои нерӯҳои посдори сулҳи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ бародарии шикастнопазир доир гардида имконият фароҳам овард ки бори нахуст дар таҷрибаи муосири ҳамкории байналмилалии сохторҳои қудратӣ нерӯҳои махсуси иттиҳоди давлатҳои мустақил дар арсаи умумии амалиёти ҷангии фаврии безараргардонии таҳдидҳои террористӣ ба таври мутаассил иҷро гардида амалиёти посдори сулҳи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ анҷом дода шавад. дар оғоз вобаста ба иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъмини ҳифзи суботу оромии ҷомеа ва ҳаёти осоиштаи мардум намояндагони мақомоти қудратии мамлакат баромад намуда ҳамаи иштирокчиёни машқҳо ва ҳайатҳои низомии давлатҳоро ҷиҳати иштирок дар машқҳо ва бо муваффақият иҷро намудани вазифаҳои дар наздашон гузошташуда табрик намуданд. дар ин машқҳо мақомоти салоҳиятдори кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Арманистон, ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Русия
و جمهوری ازبکستان اشتراک نمودند. مرحله اولی مشق‌ها از 7 تا 9 اکتبر برگزار شد که در جریان آن مقامات صلاحیت‌دار کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در حدودهای ملی هیئت‌های آموزشی را برای آشکار و بازداشت گروه‌های تروریستی شرطی که قصد انجام دادن حمله‌های تروریستی را در انشاءات مهم و چرابینی‌های عمومی داشتند مکمل نمودند. از وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در مشق‌های مذکور اساساً جزو تام‌های نف‌های قشون، واحدهای کوهی و حمله‌آور دسانتی، باتالیون صلح‌جویانه، قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی و دیگر قسم واحدها شرکت ورزیدند. در این مشق‌ها از دیگر ساختارهای قدرتی و نظامی کشور نیز هیئت شخصی اشتراک فعالانه داشتند. در دوره برگزاری مرحله اول در زمینه مرکز ضد تروریستی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل ستاد هماهنگسازی جایگیر کرده شد که با محل جایگیرشوی تهدیدهای تروریستی مساعدت می‌کرد. 44 مشق آموزشی موفقانه انجام یافته بیشتر از 250 سنجش نظام‌های اطلاعاتی دستجمعانه اتحاد دولت‌های مستقل گذرانده شد و 29 تروریست شرطی آشکار و دستگیر کرده شدند. در مرحله دوم مشق‌های اتحاد آنتی ترور 2025 تحت راهبری ستاد جمهوریوی اپراتیوی از جانب واحدهای مخصوص کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای آزاد نمودن گروگان‌ها و بی‌ضرر گردانیدن تروریستان در هواپیماهای ربوده شده و در بینای مأموری، اینچنین از طرف کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به کمکنی و بی‌ضررگردانی عاقبت‌های هجوم‌های تروریستی عملیات ضد تروریستی گذرانیده شد. بعد انجام مرحله تمرین اتحاد آنتی ترور 2025 مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان در دایره مرحله نهایی تمرینات برادری شکست‌ناپذیر 2025 با نیروهای پاسدار صلح سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی عملیات مخصوصی پیشگیری و نابودسازی گروه‌های کلان مسلح غیرقانونی تروریستی را انجام دادند. مشق‌های مشترک حربی که تشکیل و برگزاری آن در جمهوری تاجیکستان تحت توجه به واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشت، در سطح بلند و با اجرای موفقانه وظیفه‌های جنگی و خدمتی از جانب اشتراکچیان جنبست و نتیجه‌گیری کرده شد. در ادامه جمع‌آمد تنتنوی بخشیده به جنبست موفقانه مشق‌ها، هیئت شخصی اشتراکچیان آن در فضای تنتنوی با مدال و افتخارنامه‌های دولت‌های اشتراکچی و دیگر تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. معروف نظرزاده، رستم کریمزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.